Sanibonani nginibingelele. Kuseyimi-ke udaba lentabamlilo. Ngisekulo lolo daba lelo lokuthi-ke indlela engibona ngayo. So ziningi izinto ziyenzeka la ngaphandle siyabuka. Okunye senze ngathi asikuboni sibe sikubona. Okunye kudala sikhuluma ngako sibukeka ngathi siyahlanya emakhanda. Masikhuluma iqiniso kuthiwa siyahlanya emakhanda ngoba abantu befidwa amanga bazamanga. Kulungile-ke. Namanje-ke mina nginale ndlela yami yokubuka izinto ngendlela yami. Engizokusho nje. Mina-ke ngikushoyo ngiyakusho ukuthi wena ucabangani okwakho lokho kushiwo yimina. Lokho kusuka kumina akusikona okwakho wena mawukuthi mhlambe kungakusiza usungakuthatha kodwa ukuthi wena ucabanga ukuthi okushiwo yimina whatever. Okay, sifana ngikho lapho. Inhloso ilana ukuthi bafowethu nodadewethu. Ake siqikekeleni impilo esikhule ngaphansi kwayo sikhule ngaphansi kwempilo ekade yenza sure ukuthi asisikhumbule ukuthi singobani asiyenze into esizele emhlabeni. So now siyakhumbula ke manje sekuyisikhathi sokuthi sikhumbule. Nakade bengakhumbuli sebeyabona manje ukuthi no kahle kahle actually this is the way. This is not a way. So bafethu njengoba nibona ke isimo sishintsha. Lento it calls you to go back to yourself. Be yourself. Do things for yourself first. Ugcine ngabanye abantu. Lento lesikhuliswe ngayo ukuthi hey enzela abanye abantu this enzela umsangano kahle kahle. Lento iqala ngawe iqala yonke into iqala ngawe iqala uyiqonde. Yabona elinye iphutha size salenza size saba nezingane singazazi thina. Bese siya complain la izingane zethu mase ziba imsangano because ngeke izingane zingasangane zizalwa abantu abasanganayo bengazange bawulapha umsangano wabo because enye into befanele qale sizilaphe thina. Sizilaphe emotionally, spiritually, physically. Qala. Because yonke lento esiyiyona, yonke into edlula kuyona, yonke into eyenzeka kuthini idlulela einganeni zethu. Bese bengathi izingane zethu izingane wrong njengoba nathi ade sithithwe ngathi sabantu abarong kanti abazali bethu bakhetha ukuthi baqhubeke nemikhuba yasemakubo nayo yonke into eyokubola yabo bangalungisa izinto afanele bazilungise. Asinga-act-ke njengabo nathi ngathi asibona asizelanga imali emhlabeni. Sizele ongaphezulu kwemali. Size ukuzolapha okusegazini kuthina. We carrying 7 generations within us that we need to heal. But thina bese sijaha ukuthi siqhubekele phambili sibalekele izinto. Akusizo. Kanjalo siyabona kuyimanje ukuthi kusize ngani ukuthi abantu babalekele izinto benza ngendlela ezingama shortcut. Ama shortcut awasizi. Indlela eright ukuthi face your journey, understand yourself first before you create. Thina sifuna ucreate in our lowest level. When energy yethu iphansi thina sifuna space sifuna ucreate ngabe sikhuphule energy khona sobona izinto clearly. But ke wonke umuntu wenza ngendlela yakhe indlela abona ngayo nami indlela engibona ngayo le. Engikushoyo ukuthi bafethu zithandeni. Nilungise izinto zenu ngendlela. Nilaphe ukufa okusegazini leni enizala nakho because lento sizala nayo i-DNA. Abanye bethu size ukuzolapha. Thina bese sijaha izinto zasemhlabeni ezingapheli impilo yasemhlabeni ayipheli webafethu. Uyofuya ushiye zijahe nje ujaha uphikisane nabantu uphikisane na yonke into angeke ukusize ngalutho. Okubalekile ukuthi nje zilungiseni nina neziqoqe mantombazane ngaphambi kokuthi nibe nezingane azani ukuthi niphetheni iziphi iphiwe eniphathiswe zona yini inhloso ofanele niyenze